Grčki Olympiakos prema navodima tamošnjih medija prati situaciju u Partizanu i mogao bi da se pojača iz crno-belog tabora ukoliko pojedini igrači odluče da napuste ekipu posle odlaska Željka Obradovića. Srpski i regionalni šampion prolazi kroz najteži period u posljednjih nekoliko godina, pošto je u subotu i definitivno potvrđeno da najtrofejniji evropski trener neće više voditi tim iz Humske. Rukovodstvo crno-belih, kako se može čuti, sve je uradilo kako bi zadržalo nekadašnjeg selektora naše zemlje, ali on nije promenio odluku koju je doneo u četvrtak, kada je podneo neopozivu ostavku i posle 4 godine napustio klub. Prema određenim navodima, pojedini košarkaši Partizana najavili su da će napustiti klub ako popularni Žoc ode, a prvi među njima navodno je Isak Bonga. Da li će se to desiti ostaje da se vidi, ali da je situacija u klubu alarmantna to je činjenica, pa su moguće određene korekcije u igračkom kadru, bez obzira na to ko bude Obradovićev naslednik. Kako javlja grčki portal Sport Dog, košarkaški klub Olympiakos prati situaciju u Partizanu, pošto je u potrazi za pojačanjem na poziciji beka šutera. Kako se navodi, u klubu će probati da pojačanje pronađu u Americi, najverovatnije u razvojnoj ligi, a neko eventualni posao sa crno-belima je druga opcija. Olympiakos je strpljiv u pronalaženju košarkaša, te čeka pravo vreme da reaguje. Mnogo toga se dešavalo u Partizanu u posljednjih nekoliko dana, te neki igrači žele da odu. Nadležni u Pireju prate dešavanja na ovom polju, ali to im nije trenutni prioritet. Svi dobri, do veoma dobri igrači, u ovom trenutku su pod ugovorima. Olympiakos je pokušao da dovede neke, ali nije uspeo, navodi između ostalog pomenuti portal.